Ovo su nam stigli s terena Luka Mikrud i Kalin Ivanovski. Čestitamo na odličnoj pobjedi. Može kratki osvrt. Zahvaljujem puno. Znači ovako, jučer i danas odličan meč, oba dva meča. Od prvog poena do zadnjeg smo igrali sve što smo se dogovorili. Return i series pogotovo. Svuda smo ulazili u poene s prednošću i mislim da s ovakvom igrom stvarno možemo dobiti bilo koga. Odlično. A na Split Openu ste dobili pozivnicu od Hrvatskog teniskog saveza. Koliko vam to iskustvo znači, obzirom da ste još dosta mladi? Pa gledaj, ne bi mogli ulaziti u ove turnire bez tih pozivnica, dakle nam svakako znači puno i za iskustvo, ali ovako kad još skupimo i par pobjeda i to naravno i što se tiče bodova i svega znači nam puno. Luka, ti si ovdje domaćin, ali Kalini, ti si ovdje trenirao u Splitu kod Marina Bradarića. Kako igrat pred hrvatskom publikom? Pa meni je ovo već postalo normalno, već zadnjih par godina igram, tako da ne znam kako je njemu u Splitu. Meni normalno sada ko da sam ja kući tu, već živim 3-4 godina tu u Hrvatskoj i meni super tu, ljudi su top i osjećam se kući. Super, sretno za polufinale. Hvala puno.